nganga le makosianga vale paianga ile ekalesia mato te tataloina oe nganga paia ia e tai nene sauinga molenu ole atua isa moa nei apio maia kanga paia apio mai ia e apio ia i mato mata itai tomato tofa mama e fa'afo lau e kalesia i Samone ia avea o se penete Kosovo uawaro tato te papounga a tato anga ia tulena o i tausanga nganga paia o ele mafua anga ona ona na paosianga o le tongai o faiuga manuia uma lava au mai ya te imato le lototele patasile fako una bosa moa mole o manai apia maia kanga paia apia mai ia e apia ima zomata itai kamatoto fa mama e fa apo Samone ia avea o se penete Kosovo uawaro tato te papounga a tato wanga ia tulena mo i tausanga I le soafa le tamā ma le alu ma le nganga pa ia amene ia whātasi le alii ma outou i le soafa manamalo Yesu Keriso lo tātou whaola ma le tātou matai silisili lo tātou leo leo māmoe ia avea ilo leo whātau waa whai masiu fofonga o le nei pure anga a Parramatta i ne Australia ma se fwere pa i manamalo foi o tātou tangata Samoa i nei puri anga i nei Parramatta o fo alofa ma whātalofa atu i ate outou i ate oi Samoa i ona tūlanga whālupe i o mawhai on tātou mafuta fo i ala nei whāsalaunga le live stream o le nei taulanga pa i misa i le toi o ate si upu ma mau pātele i ane te le toi whita e to pa i mal tō malu i a tau lava o na whawhedo atu i le pa i mal malu fo i la inga sa le vi i le nei aso pa ia o tou alo whaiwa foi a wā manu no noa manu o le atua mai se mo Samoa i pa ia foi whare nuu whare māno ia whare ainga o le awa tātou tasi i le nei aso ona o le anga lei ona ngā lofa o le atua ia le nei aso sa o le aso o le sefulu ma le ono le aso sa o le vaitau masani o le whainga malanga whare anganga o le kāresia ia tātou te talo ai mo le tasi, te talo ai mo le file mu, mo le maua peo le anganga o le whiarufani mo Samoa. Le pose liro le tūlanga lo iei peo le tātou atunu, sa ilinga fu tātou taitai, ia tātou mo mori pelu mo le tātou matai sili ia wā Samoa mo na whainga whiriwhiringa.
I le ngata fo te tasi lea mo sa mua whanau I tene. Ia tātou taro lava mo tātou lava tasi. Tātou lava whiaru whani te tonu fo I nuu a inga mai kāresia. I wana ule atua lava ia fu mai ngai le tasi ma le whiaru whani. Ia sa mo ai, ia lumaya tātou alo e patipatia whātasi. O sia whātasi tātou whainga taulanga. In the name of our Lord Jesus, I just to greet to any of you brothers and sisters joining us through this live stream mass, broadcast live here in the parish of St. Paul the Apostle, Winston Hills, within the Diocese of Parramatta, Australia. Ia usum tu whawhine tātou te mana tunatu nea tātou ang sala, ina ia o ngā tātou e whamabalu nei misterio pa ia. O te tau le tua, e ona le mana uma, ma o tau o usoe, o matuanga sala lava I o mawhauwhaunga, ma ia upu, ia mionga na o whaia, ma matawhai oi na o le whaia. O ang sala, o matuanga sala, le mea leo te o le atua ia Maria pa ia, le tau paupea, le au angenu ma au pa ia uma, ma o tau usoe, I o tau tālasia o le rii, lo tātou atua. Ia lofa mai a te I tātou le atua le onan mana uma whamanganu mai a tātou ang sala, ma watu I tātou I le ola e whaavavau. Amen.
God in the highest, and on earth peace to people of good will. Ia tātou te talo. Ia tātou whamaoni i le tautua i le atua. Deri ia lofa muti vale lo nuu. Ia whatumuria mātou ai au mea lofa, ma ia whatupuina pe i mātou le tō anga e au na atu ia te oe, i le whatuatua, whalongolango, ma le alofa. O la mātou renga le nei alatu lo mātou ari o Yesu ke viso lo walo, wa soi fo ia mapule whaatasi ma oe ma le anganga pa ia, o le tua tō tasi mo le whaavavau lava. Amene. O le folofolanga mai le tusi o Eremia. Eremia lo matapu luas fulu maritolu. Folofola mai le fai poiono, folofola mai le fai pumbuabua, whangata mai i le fai poiono. Eremia lo matapu luas fulu maritolu. Folofola mai le fai pumbuabua, whangata mai i le fai poiono. O le matua, o te whapotopoto i e tutoe o laulafu mā moe, o te taufia foi mo i lātou o leo leo mā moe. O i tā lofa i le au leo leo mā moe, o e ua whano ai, ma whaatape peina mā moe na o whangaina. O lo whetalai mai ai le ari. O le mea lea ua whaapeo na whetalai mai ai o le ari i le atua o Israelu i le au leo leo mā moe, o e leo leo i lo nu. Ua o tau whaatape peina lau lafu mā moe, maturia i lātou, ma ua le asi ia te i lātou, whauta o te tau i atu ia te o tau ona o le leanga wa o tau a mionga. O lo whetalai mai ai le ri. O te whaapotopoto foi i e tutoe o lau lafu mā moe, mai nu uma na o turia ai lātou. Ma ua toe whaafoi mai a te i lātou i o lātou lotoa. Lātou te whanawhanau ai ma uruolo ai. O te tōwhia foi mo i lātou o leo leo mā moe, e leo leo i a te i lātou. Lātou te te le toe whiwhewe, lātou te le matatau foi. E le ai so lātou e le iloa o lo whetalai mai ai le ri. Whaauta e o mai o na aso o lo whetalai mai ai le ri, o te whaatupuina ai mo tāwita le lala aua mio tonu. E pule foi le tupu e manuia o ia, e whaia foi e ia le whaamansinonga ma le amia tonu i le lalolangi. O lana nofoa inga e whaaureina ai uta, e nofo foi Israelu ma le file mu, o le swafa foi le nei e taua ai o ia, o le alii la tātou a miotonu. O le upu a le alii, lea tuae whaapatai. O le salamo whetari ai, o le salamo luasifu ma le tolu, tasi tolu tali, wha tali, lima tali, ono tali. O le tali. O le li o leo mamoe o ia, e rei se mea o te mati vai. O le li o leo mamoe o ia, e rei se mea o te mati vai. O le li o leo mamoe o ia, e rei se mea o te mati vai. Nā te ave au le mea i le ai le vaumua, o te ta o toa ai.
Nā te taitai a te au i tawtafa o vai o tawhele mu. Nā te whawhosia mai loa nganga. Nā te taitai a te au i alau rea mi tonu. Ono lona suafa. O lea rio lau leo leo mā moe o ia. Rei se mea o te mati vai. E wila vai nau savari le vanu o le ata o le oti. O te le fefe lava i se mea le anga. Awa o e tate whātasi mau. O laula au maloto o to. E whaman whana ina ai au. O le rio leo mā moe o ia. Rei se mea o te mati vai. E te laulau mai mea i le lau ai mo au. I lumau e ita mai a te au. We whawina lo ulu i le swau. Ua tau masua sua la u ipu. O le rio leo mamoe o ia. Rei se mea o te mati vai. E moni e muri mai a te au reanga le lei ma le alofa. Iaso uma lo uola. O te no fofoi le whare o le ri. Iaso e te le lava. O le ri o lo leo mamoe o ia. Lei se mea o te mati vai. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Ephesians chapter 2, verses 13 to 18. Efeso lo matapue lua, le fai pusful martolu fangata mai i le fai pusful marvan. The theme of the reading, Christ our peace has made us one. In Christ Jesus, you that used to be so far apart from us have been brought very close by the blood of Christ. For he is the peace between us and has made the two into one and broken down the barrier which used to keep them apart, actually destroying in his own person the hostility caused by the rules and decrees of the law. This was to create one single new man in himself out of the two of them, and by restoring peace through the cross, to unite them both in a single body and reconcile them with God. In his own person, he killed the hostility. Later, he came to bring the good news of peace. Peace to you who were far away, and peace to those who were near at hand. Through him, both of us have in the one Spirit our way to come to the Father. The word of the Lord. Thanks be to God. My sheep listen to my voice, says the Lord. I know them, and they follow me. Alleluia, 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 Ia whātasi le rii ma o tau.
O le folanga ma le vangalia pa ia na tusia e Mariko. Ia vi ia oi. Mariko na matapo i ono, fola mai le fai pui tolu sifulu, pa ngata mai i le tolu sifulu wha. Mariko na matapo i ono, fola mai le fai pui tolu sifulu, pa ngata mai i le tolu sifulu wha. O le matua, u whapei o māmo i lātou wa le hai, so lātou leo leo. Wa pota mai le au apostolo ya Yesu wa lātou tala mai fo ya te ia o mea uma na lātou whaia. A toa ma mea na lātou awa uina. O na whetarai atu lea o ia ya te i lātou. Ina o mai ia, tau lava o i tātou. I se mea tu ufua, se i tō mapu a i te isi. A wae tō tele e na whewa i ai, wale mawhai ai i lātou o na a ai. O na lātou atu ai lea, ua nau i lātou i le waa i le mea tu ufua. A ua waa i atu le moto tangata i ne wa lātou wou. E tō tele foi ua i loa o ia. O na lātou tau wheturi atu ai lea mai a ai uma, ua ui auta, ua mua ia te i lātou. Ua mari watu Yesu, ua nasi le fia le moto tangata e toa tele, o na muti vale ai lea o lona alofa ia te i lātou. A wāu whapei o māmo i lātou, e le aiso lātou leo. O na wāu atu ai lea o ia te i lātou, i mea e tele. O le tala le lei a le ri, ia vi ia o le ri o Yesu Keriso. Nga ro lava sa mo le rusa i tatu maftango fifia ia le tu mawhai wa tatu tu au bia vonia sa wa mawhai tatu mafuta. Ia ui lava o le nei a wala. Ia o tatu lava so se a wala lava mawhai tatu mafuta ai. Ia tatu te avenia no fafta ile dia ma se foi a wala tene korosi. Nei vai tau. Tatu te umsai. Ia o nei vai tau le whamai. Ia le wo mtosi le fia sa mo nei mātou Australia. Ia watu e pe ia o masina atoa fa wa o mato lockdown. Ia mamafa foi tu la fono foi o le state ne New South Wales. Ia le sa talo mai foi le pule anga ne Pramata. Ia ngata le e karesi katoliko mo e karesi o malava. Ia to e umsai. Ia ma mori pe talo sanga. Ia wa se fofo vave ni nei fa mai o mafti ai to tele. Ia mase foi ia lo langi. Sa iai se tua oi mo neighbours i nei se mea nei New South Wales. O tua oi o le tamaro Samoa. Ia ma le tamaro a Palangi Australia. Ia ma le tusi le fia tātou e no whewhafo i o le kua oi ngei e va se pāvolele ia. A kilo aku le kua oi le kua oi ngei kalaku loka whale ia. I o lu le alama ki kilo aku whapea. E la le moa le sa ka ai le moa le nga ke wo aku le mei le fale Palangi mo Samoa. Ia wo va ku Palangi mo Samoa ngo fo la fale sa o le moa lele sa u mapuma ngo fo i mei le ku le Kamaru Samoa. Ia lo ngo le moa ia ko lele ngo pa ko sa ngo fo mei le ku Palangi. Ia nga fai ai fa pe ia o le me ola ia la fai al pisingi se me ola ia lele aku i ko sa ngo i. Ia o nga longonga lola ia loko le Palangi mo Samoa pe ka kau lava o nga fai se fofuanga ka nga su e poe de pule. Wai le pule, wai le ngai nga aia ka kau. E kau fe de moa le a uang e koe o se sesi kwao. Ia ku mau lava i longa loko a. Wala lo le Palangi ni Samoa, hey brother, hey mate, can we come to discuss this about the chicken? Ya, wo fai role ia o Palangi ko fai langa fa poko fa Palangi ko fa vadere Kamaru Samoa fa pero le Palangi. I know we see all the day that the chicken come to your side, come to my side, but we have to make a deal to who owns the chicken.
And I think of a way that we must have a competition of slapping each other. And whoever slaps the hardest will win and take the chicken. Yeah, power card sabo. Okay, brother. Okay, brother. Okay, brother. Okay, brother. Yeah. Fai rola ia la ia fa koe fai mo akiling koe fai fia pokot parangi fa pe parangi. But we have to be fair. I'm gonna toss a coin. You call it either heads or tail. Whatever wins, you're gonna be the first one to slap. Yeah. Kasi kadiak samo. Okay, brother. Okay, brother. Fiki rola ia le kupe le senge fit the coin. And fa ko le parangi. What do you call? Fa ko samo heads. Ako parangi ya umaro samo la pomo muat parangi. Au parangi la pono no. Ya, nga fai parangi samo. Okay, when you are ready. Ya, bo ingin makal parangi ya. Fa no parangi le masau ada por kamaro samo ya la fau. O de parangi ku kiki kau lalu ele si parangi masau de manosi por samo. Ya, ko fa pe samo. Are you okay? My parangi, I'm okay, mate. I'm okay, mate. But it's going to be my turn. It's going to be my turn. It's going to be my turn. Yeah. Leo wo fie parangi lo pe wo rango fet parangi de ika mangan ma rosit por sabo. Apela afungi la makamak sabo de ponga. Ya wai lo wa ku pane manga ile kelle nga mama yang lima. Ma fie nga mama sidiva mama apa bea mama aulo makai mange ba ma ai. E va pela por samo ko fa la vea ki di samo. Ya la dulu va peli mat parangi manga va pe. Okay, mate, I'm ready. I got up samo. Oh, wait. How about this? It's okay. You take the chicken, you win. And ko fa sui fua. Ingalo mo samo. Wa kau runga le fie parangi. Ili samo. O mga po sa bo le nguku o se kamaro parangi. Yo kar kongu le tato a inga, yo le tato o ranga le tato yai. Lo tato fe ngai lava o fai tato tua oi ma tato fe sesia. E vo tato tu la fono ma tu manga e ta wai le tato sa. Ye ma tang fai fe tato e fia ta watu isi foi tato tua oi. E sa o tato e se la tato. Ia fa pena foi langona foi tatu tua oi. E sa me lato, sa lato. Ia ai fa de kongu ka ko. Usum tu fa fine o le au te fia mo bodi mi fa soa tau lava ia bea o se wala foi tatu te no fo te talo ai ma fa o le melo tupu I di tatu langa fa le aso. Di tatu langa fa to tasi. Ia me se foi tatu tiro foi fa la witele foi dia. Ia sa moa. O mero tula I mai sa mo I le nei mai tau. O le tatalo lava le atua sa mo ai ma le tatu uporfola ni nea sa e tatalo lea mo le tasi. O le tatalo lea mo le tasi o le anganga o tangata o le fatu tua. O le tasi lea o loto o tangata hui lava o ese senga ma vai vainga. Ma mai se foi lo tamfai e lea tangata ma le tangata e fatu tu lalo na usu tangata. O rola patai marosi mai lava le tu ya tato auni tato ui le ala le na o le fe vai vai ai. O le fe momo wai. Po le fe ngali ngali ai. Aya tato maua le fe arufani ma le tasi ma le file mu. O lo tau mai ai o fe talai mai Yesu ilo na upu o tato ni ne yasu. I le tato forfolo mo mua lo tato falu tu fa fonga fo yai. I le fia o le tua, ala I le siu fonga foi perfecta remia I tai whaare anganga, tai whaare lotu, tai whaare malo o Isra edu walatu le wha mauni. Walatu le wha mauni latu tiute, wha leo ma moe, whaare tai. O le tausi leo tangata, u wha mua lava I latu sa ili manuia, sa ili malo, a watu la foina le lafu ma moe o le motu tangata le nu wa fia ai wo feinu o le loa o la tu le lo me o fai wala sa la tu fa moe I la tu tai si la tu le tua o fa le tonu o fai la tu tua oi
fai la tutu la fono tau whawarea, tau wha se, ma tau fai e fi whaami o tolu luma li sino whanga o le tua. Ui lava le whanau noanga le tua vai atu na nuu ale ana toe, fai le fulfulanga malosi le tua i le fulfula mo mua, o la tu mai o le leo leo ma mo e siri atu lea, o la ave ma tai siri lea mo Israelu, ma le lalulangi atoa, o le whaasino o le whaasinonga lea o le upu o le Eremia, whaasino ia Yesu ke wiso. Saulo lai le tātou fulfula no lua lo saulo mai paulo le matango fie le upo paulo whamai o Yesu ke wiso mano na maliu, mano masaalo na toto no na kuruse. Tātou ia sa vā ma mau mai le tua. Ma tātou foi lava mafutanga whare a inga ma whare uso wa vā ma mau. Le watu a fia mai lava le tua tu e sero na paia mano ma manu ina ia ti ngā ma maliu tau whae mo i tangata whe vai ai. Aina ia tasi ai tātou he nu ue le tua ia te ia. A wā moni ai le forfolanga o profeta Eremia. Le ua fia mai le leo mā moe. Le ua fia mai le atua lava ia. Ina ia tasi o tātou le ngata le whare tino ai maise le whare anganga. I le tātou evangalia. Tāua leo te whaasoa atu le wala tātou te malam lama i le evangalia. Le ua toe fo i atu le ua apostolo pa le au soo mo lātou ua mimika. Ova le mimita ona ua lātou fo i mai lātou ngalubenga le ngana au ina atu Yesu i oe whaamarolo mai ma whaasoa le tala lei inu ese. Le ua toe fo i mai ananga paua upu paua lava le leo le whalonga Yesu mai le au soo na lātou vivi inga. Sa wele la uso fai au leo pa ke le running ang kaya makmisa palangi. They were so aesthetic, so hysterical. Wa mafau na lātou mea na fai. Hai ngaro e lātou, le watu ngaro e lātou o afu mai me uma lava o le nganga pa ia ma le ngalubenga a le atua i tangata. Ia o peo se lava o se aso mafau lea o talo Yesu na apostolo. Le na fai Yesu na apostolia. Kako o se me kufuanga au kākou lava. Tātou te whaasoa, ma tātou te malolo, se tātou koma. Ia ma se o whaalongo foi a te o tau, lātou langona i le tau ngaluengan sa whaia. Ina ia muri ane, ia malama le au so o Yesu, o le ngaluenga le tua, sa lātou whaatinuina i le suafo o Yesu, o le ngaluenga, a wale toe whaafo i mai tangata o whewai ai, ia toe fo i mai ina ia tasi mane tua a mai se lava lo lātou lava nu. Ia sa mo ai ia o mats fetau i mo tala feu lava le upo le atua di tātou ni asa tātou toe mana tinatu mafau i le tua oile o tau whai a tātou e tau whai e poloka. Tau whai foi le e auane i tātou te aune sosopo mai sistangata i tātou lava lo tu i fale. I tātou lava a inga, tātou lava i kāresia. Au tātou lava o tangata Kerisiano, tātou lava o tangata Samoa, tātou tangata na whaia i le fōringa pa ia le atua. Ai se āma o tātou te whaia pēle mea, o le vaivainga lea, o le tāu whaia whai le tua oi, ma tāu e sau tātou, ai se se nā tau. Ia, le tātou te, wa lava ia o te nofo mata ma whalongongo foi i le tūlanga lai le eno e piru tseu tātua tunu, matango fie tā ua foi i le vava ai, talo foi tō tasi lava au ia, ta tonu foi o uso whawhengainga, ia mai se foi sa moa atoa. Le ua tātou vava ai foi swinga, tātou vava ai foi si ufufonga foi le ngata o sa moa tai tō tasi. Se matango fie o tātou whalongo foi, i mele e se foi e se lava sa moa mea tunu uma, o tātou lava ali mwhai pule, e ua lātou tūlai mai ma lātou whaasoa, lātou tō wha, whare whare matai, o le tātou maru lea mo tātou o lātou nei. Ia, o le tātou taro pēr i Samoa. Ia wau le isa o malalama tele tūla fono. Ia pau lava lea, ia tātou a pēr tai. Tātou taro pēr mo le tasi le nganga lea, o le tasi mo le whanawhani mo Samoa. Aua ne o Samoa i se tūlanga e tātou te matamuri ai ma tātou te mama ai me whaalumaini au tātou tangata Samoa e whaavai le tua. O le whaavai le tua lea tau i tātou e tasi.
ui lava lo whengai pe tātou madu tau. Ia ave tātou whaavai, ia ave tātou whātua tua whakewisiano. Ia ave foi tātou o tangata sa mua o le matai, mo le tangata tau tua, o le maunga, o le tangata matua tau lava i se moe titi. Ia tātou te tau ave whaatasi, tātou alofa mo sa mua, ta talo mo sa mua, ia maua pe sa mua, ia ave sa mo se la mepa, o se malama lea, o le tūmanga wharanga nuu, le whakewisiano, a maise o le nganga o le tasi, mo le file mu. Tātou wha moe le tātou leo mā moe o le atua o Iesu ke wiso tātou matai. Ia, ui lava e fōringa mai e leo whātasi ma tātou. Ai ei ala le atua e wha o silisila, pe wha no foi le atua lo me tātou whengai ma tātou. Ia tātou wha malosi, tātou maure nganga o le fia. Wā o le atua le tūla foina no nu. E le tūla foina sa moa. E le tūla foina foi tātou o tātou wha mamao lava tātou mai le atua, ma tātou o whewawā i tonu ainga, tonu numa le kāresia. Ia, tātou ai, ma tātou te whamalosi tātou le malosi le upu le atu mo tātou, ia tātou maua le whewhani, pe i lawan te talo ai, Iesu ke wiso, mo tātou umalava. Tātou a ingai, o tātou whalonongo le whoroforo le atua, ai oi mai tātou atua tātou i tātou whiarwhani. Lea la tātou whafou, tātou whātou atua, luma i a te ia ma le kāresia. O te whātou atua le atua tō tasi le tamaio le mālosi malawa, o le ena whaia le langi ma le lalolangi, mea lo wa aia ma mea lo wa aia, o te whātou atua le ria tō tasi o Iesu ke wiso, o le alo tō tasi lava o le atua, le ena whanau le tamau le whaia se mea tas. O le atua mai le atua le malamlama ma le malamlama. O le atua moni mai le atua moni. Na whanau ai le whaia, e winga tutusa o ia ma le tamaa. Uia foi na whaia i mea malava. O i tātou tangata mo lo tātou whaoratanga. Na whiu ifo ia ma le langi. Mo le anganga pa ina li tino tangata o ia le tau po o Maria. Mo wawe o ia ma tangata. O tātou na whakorusi nai o ia a pule Ponsio Pilato. Na mariu ai ma whare rau wasi, au le aso tono toi tu ai o ia pen tu si e tus. Na whio ai o ia le langi maro a whio ai le au tamtau le tamā, o le ato e whio mai o ia le malu e whaamisino e ola me woti, o lona mālo fo i le eiso na ngāta anga. O te whātua tua le nganga pa ia, le ri, o le fo ia le ola, o le whio mai le tamā ma le alu, le e fungia ma via whātasi ma le tamā ma le alu, le na whetalai mai ala mai perfeta, o te whātua le kāresia tasi, e pa ia e kāturiko ma apostoliko. O te tautino atu le papasonga e tasi mo le whamangaluina o angsala, ma o te whātatari mo le toi tua e wena oti, mo le oranga ateri. Amen. Le tātou ingaira o te taina tātou, le tātou tarusanga lau tere mo mori le mori atua, ma tātou tarusanga. Lau a mataria lai tarusanga whalawi tere whātasi tātou le kāresia ma ainga, ia e ili taimi le vene munmuri, ia la tu lava noa tātou talo whaalongo ai, o tātou lava mana onga fia mabori i le aratare pa i o le atua. Tātou talo mo le kāresia pa i o le atua, mo le taitai o le kāresia, ia Pope Francisi, o tātou tamā e Pikpo, al pati du matailinga, Peter Brown, nge mātou nei Parramatta e Vincent Long, mai Pikpo uma, wa o lātou o ia ma i la inga salavi a tō ma lawa so se whata whaitaulanga. Wa o lātou o whaawina o auna le atua, ia vea lātou, ia mau pe lātou le tasi, a mai se foi le whamaoni i marami e tonu, a wāle ngā nuenga. O le tātou renga le i le rii, le rii e whawhau mai. Tātou malatua le lalolangi a toa, o lo fea ngai ma male mafitianga le nei wha mai ma tūla fono. Ina ia maua pēle tōwhi le mu a ma se foi o le soswani mai le nganga le atua i se fo. O le wha mutaina lea o le nei wha mai o tātou ese po tātou vāvā mawai o a inga ma wō. Tātou lenga le i le rii, le rii e wha fonga mai.
tātou manatua se o tātou atunu pele o Samoa. Ia, e tātou te mori pea na fopelu mori atua Samoa i nei vai tau ro mau lo whengai pea mawhinaunga. Tātou talo pea mori file mu, ma se foi le ngā lua whātasi o tātou taitai, ma se foi tātou tangata, ma tāpo inga foi Samoa so se tūre lalolangi, o le tātou lenga lea i lea li i e whawhong mai. Tātou manatua o e o ngase, ma se o tātou a fu mai maunga, o nisi foi la mbori whapitole ne misa, pe o a fu mai maunga foi Samoa, ma nei foi Australia, ia ma le tina ia Luisa Teofilo, ia ma nisi foi o lātou, na tātou momori nei tauranga, o tātou lenga lea i lea li i e whawhong mai. Tātou talo pē mo tangata mali liu, me se foi o a inga mawo Samoa, ne vai tau o tātou o mali liu nei, talo i nei. Ia tātou talo whapito se tasi foi a whawhine, tua tasi tausanga na maliu Samoa, luasun tuna i atu, soa whai a Marina ali i whanongo. Ia talo vai mo leanganga nei, alo toto, ia ma se foi mātua whanonoa mane a inga, ia ma se foi tātou a inga o whengai mare au pungsa. O tātou lenga lea i e whawhong mai. Tātou taro whalongo mo tātou lava marongo. Mo tātou talo uma, tātou momori numa lea li i e whawhong mai. Ne tūro mātou tamau e whawhong ai mātou talo, talia fōnisi o mātou manaonga mātou nu. Moro i au ruma, nisi foi o talo, o lo lilo tono mātou loto, o lo mātou lenga le nea alato i ate o Yesu Kristo, o mātou wari i. Amen. Ia vere tule langi ma le lalolangi a walo ngā lofa mātou mauri nei a reto fuanga ring ma ngā ringa li matangata. Nā vele ma a reto lo mai mātou ia vi ia o le tue whāwawaga. Ia vere tule langi ma le lalolangi a walo ngā lofa mātou mauri nei waina o fuanga ringa ma ngā ringa li matangata. Nā vele mai nu manga whalenganga mai mātou ia vi ia o le tue whāwawaga. Uso matu whawhina i to talo ni e tali le leia lau ni taulanga mana o tau le tua le tamaa e onan mana uma. I e tali ni taulanga me o lima o le vinga malo no mswafa.
Yo ngā whi mita tō moro na ekaresia pa ia a tō uma. Ia e fusifusia mātou i le whaoratanga o no nei mea rofa o mātou au mai i lo suafa. Ia taria le tauranga whasilia na e foina mai a mātou. Ia whapaia ia whaapei o na e whapaia ina ia tauranga a apelu. La mātou lenga le neona ke viso lo mātou wari i. Amene. Ia whaatasi le li i mautou. I nasi a ia o tō loto. Ia tātou te whaftai le li i lo tātou atua. Le tamai o le atua soifua e whaavavau me o le malosi malawa o se mitabitanga whaia e mo mātou i le whaftai atu ia te oe. Ina wanga sala lau whanau ma whaamamau ai lau whaauonga. Na e toe whaatasia i lātou ma lau awhio ono le toto o lo walo ma le mana o le anganga pa ia. O e whaamau popoina lātou i lau e kāresia ina ia tasi i lātou e pei o oe. Le tamai wa tasi ma lo walo ma le anganga pa ia o e whaingoi lātou o lo nu. E vivi atu i lo poto i au ngaluenga uma o e whaia i lātou o le tino ke riso ma le awhio anga o le anganga pa ia. Lau mātou fia mātou te pipese ai ma whaatasi ma lau angenu i lo i inga. Le iewe matua pa ia lava le puna anga pa ia uma, ia wina mailo wanganga fa pa ia nei mea lofa, ina ia vea lātou mai mātou le tino, ma le toto lo mātou wali o Yesu Keriso. Na le tunatu i le oti o se oti na ia taria lo na lava marie. Na tango i la rita ma vatu ia te oe le whaaftai, na tofi i la rita ma vatu lo na au so o ma le whape atu. I nā pe tango fia iai o tō uma ma ai iai, o lo tino le nei, o la fo i nā atu mo o tō. Ina wa mai le tama whatanga na tango i le ipu na toi avatu i ate oe le whaaftai ma le vi inga, na tu atu le ipu na au so o ma le whape atu. I nā whi tango fi iai o tō uma ma whinu mai iai, o le ipu le nei lo toto, o le toto le whenga inga fō ma le whaavavau, o le awha maringi ina i o tō matangata uma, ina i a wha mangalu ina i ang sala, i o tō whaia le nei sauringa o le wha manatunga o au. O le misteria o le whaatua tua, le alie, mato te tau atu lo umariu, matau tino atu lo toitu,
Se ia e toe a fi o mai. Le whamatunga no maringa mo na toi tu mātou te momori atu i ante oe le tama ai le nei a reto le ola ma le nei pur whaaurutanga. Mātou te whaptai atu i ante oe, ina we aru iei mātou e tutu i o luma ma au nātu i ante oe. Pe so soani mai a mātou uma we mautu whaanga i le tino mo le toto ki biso, ina ia whaatas tasia mātou le mafutanga e tasi le anganga pa ia. Le eri ia mana tūlau e kāre si le lalolangi atoa, ina ia mātou le alofa whaatasi ma whalani sisi, lo mātou te māpa ia, Vincent Long lo mātou Pikpo, Alapati Lui Matairinga, Peter Brown, mai Pikpo uma, le ito inga sā uma, mai se foi le mātou ainga o potu nei. E mana tuala wa whine a Marina ari i whaalongo, e nai walo ina mane nei o langa, i te paputisonga na auti ia whaatasi ma kebiso, ia whapena foi le mautofi ia i lona toitu. E mana tua mātua usu matu whawhine o foi atu lo lātou malo longa ma le whamoe moe le toitu wae, i e taria lātou whaatasi ma tangata mali li uma le malamalama o lawa fio. Alofa mai a tei mātou, ina ia mātou awai i le ola whaavavau ma Maria le tina tau po le tua, i o seofa pa ia nana tane, whaatasi ma lau apostolo, ma leo pa ia uma, wena whaatinu ina lau finingalo tupunanga uma. Mātou te fia vivi whanene whaatasi mai nātou i lawa fio, e ala toro walo o Yesu Kiriso. Ono ia mawhatas mai ana ia te ia le tuaile te mamamana, i le whatasinga mane anganga pa ia, o le vinga mamamalu ato wai lawa fio, i le whaavavau lava. Amene, amene, amene. O le polo inga le whaona ma whamautu iala iau pa ia mo mawhai aina whamarusia tātou e te talo atu. Lo mātou te mai o le langi ia pa ia lo suafa. Yo mai lo mālo, ia whai alo whingalo le lalulangi e pēno whai le langi. Ie whai mai a te mātou le asu nei a mātou mea ai e tau ma le asu. Ma whamangalo ia te mātou ia mātou ang sala, e pēno mātou foi no mātou whamangalo ina atu. Ie wanga leanga mai a te mātou, ma wane te teine mātou le whaaso songa, ai lawe ai mātou mai le leanga. Lawe ai mātou le ie mo mātou le atu mai leanga uma, alofa ngima fwai mai le file mui o mātou asu. Ma le fisoswani mai le walofa muti vale sa alo tutu mawe mātou malanga sala, ma malu ai mai atu lunga uma. A mātou whataritari ma le whamoe moe maluia, ma le afia mai no mātou whaola o Yesu Kiriso. A wai o le mālo o le mana ma le vi inga, i ona po nei e whaavavau lava. Neri e Yesu Kiriso na whai atu iau apostolo, o le fide muti tu atu ia te o tau, o lo fide muti tu nyatu ia te o tau, au ne sila mai a mātou ang sala. Ai le whātua tua lau e kāre sia ma lo whangia, fōa ia te ele fide mu ma le tasi e tusai ma lo whiningalu. O le soe fu ma pule i le whaavavau lava. Amene. Ia tu maupe ate o tau le fide mo Kiriso. Ia tātou te fōfōa nei le whailonga o le fide mo Kiriso. Ia fide mo Kiriso ia te o tau malava. E te mai māmoe le atua e te awe seang sala lalangi a lofa mai a te mātou. E te mai māmoe le atua e te awe seang sala lalangi a lofa mai a te mātou. E te mai māmoe le atua e te awe seang sala lalangi fwene mai a te mātou do fide mu. O na wani mawhainu tātou whaatasi i tātou taulanga pa misa. E o lea watu mai le tatala whalau o le tatala mai lea o le tamapa ia pa Francisi mo le komunio mana o mo tātou nu. Lea lala o tadi ali i mo tātou malama ia ai whai lava le tatalo lava ia te o tau. Ia lo tau whātou tua le komunio mana o. Ia lo sila mai ai Yesu ia te o tau malava. Whauta, i te mai māmui le atua, whauta lena te veseang sala lalangi. Manuia la tō wala au lia le tari suanga a le te mai māmui. Nea li ia o te leo ngāni u whana maila u whale,
tau lawa o sau whitalainga e mālolo ai lua nganga. Le alofa ua e fia mafuta pena I lalo nei mamato tanga tatase Yesu tupu ole anga alofa afio mai pa amanu pia mato Yesu tupu ole anga alofa afio mai pa amanu pia mato Mea lelei le alofa ua e whawhangai mato Ilo utino ma whaola whaavavau Yesu tupu ole anga alofa apio mai whaamanu ia mato Le arie papetai isi au taula mamoni Ete momori ona o tanga sala Yesu tu
ia mato Yesu tupu ole anga alofa avio mai Pama ia mato Ia tātou te talo. E te mai o rea ngā lofa ia vene misterio mala mātou te mau ai se wha moe moe fau. Mai e taitaina atu ai mātou i se ola fau ia te oe. Ne li e whamanui atu ia Samoa. Ma se o mātou malawa i mātou maole manuia o le nei sakala meta. Le nei whainga taulanga. Ui lava o le mawhainu mātou whātasi. Ia vea lātou whātuatua, sile lātou whātuatua lea ie ma whao manui ai a te lātou malawa. Manutua pe Samoa, ia mese foi o mātou whengai pēr, ma vai taimna whengatā. Ia mātou te wha moe moe, mātou te talo, wha manuia foi mātou taitai, ma tangata umwa. O le mātou lenga le nea rātou ia Yesu ke viso, lo mātou ari i. Amen. Le paier foi a maputo o peru pu foi le ngal tai ya patu loda fiu tato li faru Yesu ke viso no man paia ai le fau tato talo pal misa ta lava no o fatu o pu fa maro lava man fa tai mo le ava man fa lo foi le pai man maro Samoa ni nu pai o le tua o fa tato fa tasi foi tato fenga taulanga ala le tato fa salanga no le Facebook ya se foi la langa foi le mauto Samoa vi ingo le tua Aftai foi mo le tau talo, a mase foi ia mo le tau praise and support ia e lo sisi la top na ero vai e patele ia faftai lava le tau fatutua. Ia tau lava ni ia famanui le tua ia tau Samoa, mase foi tatou ni Australia, po se tu lava lo langi lo fe ngai matu la fono, fa mai ia tatou te no fo talo ma tau fai tatou te saugare mu, ni tatou afia ini nei mai. Se le matango fira so nafi o kau fare lo pa ke o over ka po la kapia ngafi ka ko mausa mo mra wa konga ya o blacks mafiki ia mo si mako aure war peace na ko e laki ya ki mu ha e se ba nga yo ka longo e mo fie mo fie mu ia ka ko mo nga ngo ka maka al ia so va ai da o ma disi yang ngafi ko fu chesi fo la war peace ke fora ko se ba se chesi pa ke ia mangui la le ya so ate o tau. And God bless you all. Thank you for joining us in the Holy Mass. May the Spirit of the Lord be with you always. Ia whātasi le di mautau. Whamunia tu le tu ia te o tau leonan mana uma. Le tama ma le ano ma le nganga pa ia. Watu o tau ma le fia ma le fide mo ke viso. Le e tu wai whātai. Se o lofa Maria o tumo e karisia o ia te oe le di. Manuia o e whawhine uma manuia o Yesu le fuolo waro. Maria pa ia e tina le tua e talo sia mātou tangatang sala. Iona po ne mne tua so le mātou o ti. Amen. Ia, so i fua Samoa.